nta komanteri aracari Iyegema nikutumikia Mwokozi uishi ni Kristo na kufa faida kwa kila Mkristo wa kweli. naona maisha iyegema nikutumikia Mwokozi uishi ni Kristo na kufa faida kwa kila Mkristo wa kweli. naona maisha yenye maana ni kutumikia Mwokozi. uishi ni Kristo Kuishi ni Kristo na kufa faida haleluya kwa kila Mkristo wa kweli. naona maisha Maisha yenye maana ni kutumikia Mwokozi. uishi Kuishi ni Kristo na kufa faida kwa kila Mkristo wa kweli. uishi ni Kuishi ni Kristo na kufa faida kwa kila Mkristo wa kweli. nashiba Ashiba rohoni, raha ya Mungu na moto wa mbinguni, napata kukaa nuruni kabisa, na nuru ni Yesu Mwokozi. nashiba Ashiba rohoni, raha ya Mungu na moto wa mbinguni, napata kukaa nuruni kabisa, na nuru ni Yesu Mwokozi.
Bwana Yesu asifiwe. Muhagarara. Turabiyegereje. Twishimiye kubana n'abashumba bacu badahwema kuba mu gitaramo iminsi yose, haba ku manywa haba nijoro. Tubahaye kaze mwembi, ngo Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Mubakomera amashi. Kandi turanezerewe kubwo Pastor Imana kuba yabunguye ikabahereza uwundi muntu. Turabyishimiye. Amen. Mwongere mukoma amashi kuri icyo kintu. Imana ihabwe icyubahiro. Kirakomeye. Twokivuga nk'isaha 2 kubera ukuntu ari igitangaza. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Duhaye abitorero ryacu, uhereye kubaramya, uhereye kuba mama, abagabo, abana, amadepartema yose. Mukuru w'abayumbe nahaguruke niyo bazayobora uyu munsi. Tuguhaye kaze. Abandi tubahaye kaze mwese, abaririmbyi mudahwema kuba hano iminsi yose. Yego. Iminsi ne muza muba hano mutava mu cyumweru. Bagira iminsi baza baba bari hano. Bwana asifiwe. Amen. Mana yo mu ijuru ibahe umugisha. Amen. Duhaye kaze abaturanyi bacu b'amashengero atandukanye. Mwebwe mwese tubahaye karibu. Tutavuze mu mazina yanyu ngo tukuvuge ngo uvuye muri iri, umwegereye wese amuhereze ukuboko. Bwana asifiwe. Atukuzu. Abanyamasengesho bicaye muri izo ntebe batambuke. Abicaye inyuma bakomeze bigira imbere. Abanyamasengesho nibava hano tibasuye kwicara inyuma, bicare muri izi ntebe. Izi zindi zihazisigara. Namwe muzoba mwigiye imbere. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Iryo riratambutse. Twiyegereje abashitsi bacu ko turabona muzehe hariya. Tuguhaye kaze, haguruka. Ise wa Revera Pastor, kandi nawe n'umuyobozi n'umushumba. Tuguhaye kaze, Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Mumukomera amashi. Amen. Kujya bavuze ngo imfizi igomba gutegana nkase, umupasiteri agomba kubyara undi mupasiteri. Apana hari akantu iri ya ruguru bega zavuga ngo umupasiteri ngo ntazabyara undi mupasiteri. Ayo na amadayimoni tugomba kuzoca tukamara. Umuyumba agomba kuzobyara undi muyumbi cyane. Bwana asifiwe. Amen. Duhaye kaze Revera wacu Arino. Yes. Yarazindukurutse avuye ku ishuri. Mubyeyi wiwe ari hano, ni hagwari abataraja kumusura. Muzoje kumusura, yamaza amuhitiraho kuva avuye ku ishuri. Nubu ni hakiri yaronka kanya akaza guterana. Bwana asifiwe. Atukuzwe. Simvuga izina, iyo titire yonyine irahagije. Tuguhaye kaze hano. Zini intama zawe. Bwana asifiwe. Amen. Kuko icemeza ko ari intama zawe, aho usanga umuntu akorera ikosa, wamubwira ngo agihane yanguka mumuhagarikiraho. Nimba ari uwa muntu ukama wandika message ngo umukristo naramutenze, hano bakama bavuga ngo fulana aratenze. Bwana asifiwe. Atukuzwe. Hari abakristo bari mu kuvuga ngo uriya si pasiteri wanje. Ubu tizera ko ari pasiteri nyine, tuba wizera kuko ari we. Ariko pasiteri ufitiye amavuta, Revera, azo gusanga uri mu ikosa, azokubwira ngo ugihane ni wanga, yamagutengera yohereza urwandiko ngo umukristo naramutenze. Tazandika ngo umukristo wanyu, umukristo naramutenze. Karibu ku iparuwasi. Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Mukomera amashi. Dufite umuvuga ubutumwa wacu yaragize iminsi atadusura, yarafatiriwe, ariko kuba twongeye kandi kubonana Evangeliste Moise. Karibu mwene data, haguruka twiyegereze. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Amen asante. Bwana asifiwe. Bwana tukuzwe. Tuguhaye kaze mwene data
n'icyo Imana yaguteguriyemo kugira ngo tugaburire muri uyu mugoroba. Iteraniro ryose n'abo babyeyi bakwicaye iruhande tuguhaye kaze kugira ngo tunezeranwe muri uyu mugoroba. Imana yo mu ijuru iguha umugisha, umukomero mashi. Bwana asifiwe. Amen. Hasigaye iminota 9 turayikubita igisirimba nitwisa twamadukurikizaho ijambo. Ibidashobokera abantu byabindi byari bikombe Yesu yarabihinduriye. Ibidashobokera abantu byabindi byari bikombe Yesu ibidashobokera abantu byabindi byari bikombe Yesu yarabihinduriye. Ibidashobokera abantu byabindi byari bikombe Yesu yarabihinduriye. Ibidashobokera abantu byabindi byari bikombe Yesu yarabihinduriye. Ibidashobokera abantu byabindi byari bikombe Yesu yarabihinduriye.
Bwana Yesu asifiwe. Aracari iminota ibiri. Komanga nta komantere. Aracari. Ntabwo byagutunguye kangura amblezi bredega. Aïe, baba le double va, caride trique cibre en vous de l'approche de aisance. Ukingure umuco udasanzwe mu mitima yacu ma. Ukingure umuco udasanzwe ma. Pri sala avode cria cansabri edo kanga iniza propretele frete rini ezangoloba titisation kangine eve tangolo prete devisation krima anda avisance turagushaka man Retripa la faridi amilanga iniza katriba ngazove zangini zanga angazi vingizasyo ani udinga onzangi na pride enganguna orede tikiniza ambre uyunu mugoroba wateguye ride la kanstike de vurubreya anzineze vezasyo tibura gatoya tiburi gisirimba buke tagutse. Turashimira Imana, turashimira abashumba, turashimira abantu bose
Imana ibahe umugisha mwinshi. Bwana asifiwe sana. Tugiye kuganira mu mwanya mutoya cyane ariko kandi tuganire ibyo Imana yadushize ku mutima byose turabivuga. Ariko dukoresha umwanya. Twiyegereje abantu bose. Tawe tuvuga mu izina Imana ibahe umugisha. Dusome ijambo ry'Imana. Urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Abakorinto ibice ni 13 umurongo waho wa 4 turaza gusoza umurongo wa 7. Umuntu wadufasha gusoma cyangwa nimba muri aba bagabo sinzi uzusoma adufashe tujane buke buke. Abakorinto ba mbere 13 umurongo wa 4. Abakorinto ba mbere 13 umurongo wa 4. Bibiliya iravuze ngo urukundo rurihangana rukagira neza. Urukundo ntirugira ishari. Urukundo ntirwirarira. Ntirwihimbaza. 5. Tirukora ibiteye isoni. Tirushaka ibyarwo. Ntiruhutiraho. Tirutekereza ikibi ku bantu. Tigwishimira gukiranirwa kw'abandi. Iyo abandi bakiraniwe ufite urukundo ntiyishima. Ahubwo rwishimira ukuri. Rubabarira byose. Rwizera byose. Kandi rwiringira byose. Rwihanganira byose. Urukundo ntabwo ruzashira. Rekera aho ngaho. Imana iguha umugisha mwinshi. Bwana asifiwe sana. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana hejuru y'urukundo rwayo. Tugiye kuganira icitwa urukundo rw'Imana. Tugiye kuvuga mu minota mikeya urukundo rw'Imana ni kamere yayo. Iyo bavuze urukundo rw'Imana ubundi buryo baba bavuze Imana ntibiba n'irindi zina ry'Imana yitwa rukundo. Iyo ufite Imana udafite urukundo aba ari amagambo ufite ariko Imana ubwayo ni urukundo. Semeni haleluya. Noneho rero urwo rukundo ni gute turugira? Niki tugira kuba dufite urukundo? Tuba dufite iki? Ibimenyetso by'urukundo niki? Haruguru havuze nasomye natangiriye munsi ngo nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika ndafite urukundo n'ubusa. Ngo nubwo natanga ibyo ntunze byose bakabiha abakene ndafite urukundo. Birashoboka rero ko wotanga udafite urukundo. Ngo nubwo nakwitanga ubwanje ngapfa birashoboka ko twakwitanga tudafite urukundo. None se uko urukundo ushobora gukora ibyo byose utarufite urukundo niki? Amen. Natekereje aya magambo haciye iminsi myinshi. Narimo nsoma gatabo umugabo umwe ngo yatoye umwana, yadopte umwana aja kumurera arakura. Hanyuma ngo amare gukura muri Amerika akazabaza ababyeyi, ataza ababyeyi yamutoye ari uruyoya. Akababaza ngo ese kubereka abandi banyeshuri twigana tudasa. Konza mbona uruhu rwabo n'urwanje tudasa kandi namwe ababyeyi banje ubwanyu ntidusa. Umunsi umwe ngo bamaze kubona ko yakuze baramubwira ngo bamusubize bamubwira amakuru ugira baje kumwereka ukuri. Baramubwira ati wewe ntabwo uri umwana wacu twaragutoye. Arababwira ngo munjane aho mwantoye mubwira amakuru. Ngo baramujana mu Burusiya aho bamutoye ngo hari mu ntambara bari guhunga bahungira muri Amerika. Hanyuma ngo basanga umugore wunamye yubikiriye umwana we ariko ngo bakore kuri wa mubyeyi basanga yapfuye amaze kubyara. Hari mu masazi menshi ariko n'imvura y'urubura iri kurwa. Noneho ngo baramujana
bamuzana hahantu munsi ya cakiraro, baramubwira ngo aha niho mama wawe yamaze kukubyarira. Yikuramwe imyenda arakororosa ngo arangiza arakubikira kugira ngo imbeho cyangwa amasasu bitakugeraho. We arabyitanga kugeza ubwo yapfuye. Warangize ikintu camfashije ngo apfukama hahandi, ngo ararira aravuga ngo hari mu mbeho nyinshi, ngo ubwo watangaga umubiri wawe ugapfa kugira ngo mbeho. Noneho uwo mwanditsi ngo arangiza aravuga ngo nuko bimeze ku bakristo. Hari mu byago byinshi, mu mbeho nyinshi, mu mibabaro nyinshi, Yesu ubwo yitanze agapfa ngo twebwe tubeho. Amen. Ndangize ntekereza urukundo rw'Imana rudasanzwe ruba muri twe, rukora ibiki, rubamo kangahe, rugira iyihe limite? Amen. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo ntirugira ishari. Umuntu wese ugira ishari rya mugenzi we, nimba uzubona mugenzi wawe ukumva hari akantu kakuderanje yamerewe neza, ukaza wumva ugiye nko kumuvuga nabi, kurabyara ishari, nta rukundo rukurimo, kandi nimba urukundo rutakurimo Imana ntabwo iri muri wowe. Urukundo ngo ndirukora ibiteye isoni. Natekereje ijambo umuntu ubwira mugenzi we ibiteye isoni aba ari kumwosha, siko? Nimba umuntu ari kukosha, reka kumutekereza gusa nk'umuntu usanzwe, n'umurozi kimwe n'abandi. Siko bimeze? Duheze Imana icubahiro. Umuntu ufite urukundo rw'Imana ntazavuga, ntazakora ibiteye isoni. Nimba ubitekereza ukabibwira mugenzi wawe waruhagaze ameze neza bitari muri we, reka kubitekereza nko kubura urukundo bisanzwe. Nuguhanguka ukaba ushaka gusenya n'abandi, kandi baryo ugiye gusenya urabaroze. Urukundo ngo ntirukora ibiteye isoni. Ndirwishimira gukiranirwa kw'abandi. Iyo abandi bakoze icyaha ukabivugana ifyeri, ukabivuga unezerewe, ngo mwarabibonye, ngo wabonye uko byamugendeye. Oya, urwo si urukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana ruza rubabara, rukavuga ngo abakristo barashize. Semeni haleluya. Umuntu ufite urukundo rw'Imana azatekereza ku itorero, azaba umuvukanyi w'abakristo bose. Nimusanga abantu bahaye bavuga gukiranirwa kw'abakristo, bavuga ngo nakamwamenye ibyiwe, ngo yari yarishongereje, uzamumenya ko iyo groupe yose ari y'abapagani. Ntukabakire, nubakira uzobuhangutse. Urukundo nyakuri ruva ku Mana ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi, rubabazwa nabyo, rugapfukama rukabasabira. Ukabwira Imana ngo irengere, semeni haleluya. Ubushize arantu nazindukiye ngo ndangize mpashika bwije, nta muntu nari mpazi. Bona nimero irantelefone, arambwira ngo ntunze ariko ngwinuze kurara mu rugo. Mbanza kwanga, arahata cyane. Amen. Shitse arambwira ngo sinkuzi, numvishe gusa ko hari umuntu. Jewe muri gahunda zanje ngira programme nzanteka icayi mu gitondo, ngateka icabashitsi, saa sita ngacumbira abashitsi, ninjoro ngacumba. Nonega naringejeje saa 4 z'ijoro ntarabona umushitsi, kandi aba mu gitondo byariwe, saa sita byariwe, none ibya ninjoro byari bigiye kurara bitariwe, nta mushitsi mbonye. Byari byabuze nyirabyo, kandi ntibibaho sinza ndara nta mushitsi. Kandi nta yindi gahunda, azashika nkamusengera, nkamugaburira, kamwerekaho njya. Ni nako kazi ka minsi yose ngira, nta kandi kazi nukwakira abashitsi. Semeni haleluya. Urukundo rero rw'abakristo ntabwo ruza rutora, ntirugira barwo ngo banaka na banaka. Abantu bose
rugirira neza bose, rwihanganira byose. Uyu mukristo akivuga ngo noneho warengesheje, ndaba ari umukristo urukundo ntiruragwira muri we, ico wababariye ntugasubire kugitekereza ngo uvuge ngo yituru noneho ngo ubunyene noneho ngo byarengereye. Bijya wabyibukiye iki nimba warabibabariye? Bibiliya yavuze ngo rubabarira byose. Ntabwo rutoranye ibyo kubabarira ngo rubabwire ngo narakubabariye biriya noneho ngo ahangaha ngo wakoze ngo hadakorwa. Ni hehe hadakorwa? Urukundo rubabarira byose. Semeni haleluya. Ari umwanditsi wavuze ngo kutababarira ngo ni nko kumwa isumu ugatekereza ukarindira ko hari uwundi muntu uza gupfa. Wewe iyo utababariye ntabwo ari wa wundi utababariye, ni wewe ubwawe uri kwisenya, uragumusenyuke buke buke uruhupfa. Rero kutamubabarira ubu ngo isumu hanyuma ukazurindira ngo Moyize aracikana, kandi we afite amahoro yose. Ariko urukundo nyakuri rubabarira byose, rudatoranije icyaha, uwishe, uwagize nabi, semeni haleluya. Giye kimwe twakuranye n'umuntu ibintu bisanzwe by'ifaranga, hanyuma ndiganya amafaranga miliyoni 5. Ndababara, twarasenganaga ahantu nyine muri groupe, banza nyine kugira umubiri, ndavuga ngo sinzasubira kumuvugisha. Hanyuma ndi gusenga umutima urambwira ngo nutamubabarira ngo kandi ngo ndavuga nti namubabariye ngo nturamubabarira, ugende uje mu wiwe, uje gusenga uzovemo ikibazo afite gikemutse. Ya ambya amafaranga nsubira nje kandi gani amasengesho y'amafungo ndabyirengagiza. Mwijoro ngo nje gusenga kumva gusa icyifuzo kiza, genda kwa naka, genda kwa naka, genda uje gusenga bararwaye, nibapfa murashira mwebwe. Ndagenda ndaseka ndavuga, ndinjira ndasenga. Ngo mare gusenga nibuka igitero kivuga ngo Yesu yangereyemo. Haleluya, ndanezerewe ndashima Yesu yangereye. Iyo Yesu ari muri twe azatwigisha kugira urukundo no kubatatwifuriza ibyiza. Azatubwira kubabarira batadusabye imbabazi. Ubundi gutanga imbabazi si ukurinda kuzisabwa, n'ukugira umutima ubohotse, kandi nta watanga imbabazi adafite urukundo. Kandi kubabarira nuko amutangira ubuzima busha, mukama harya mwari mugejeje mubanye neza, akaba ariho mwama mukomereza. Si uko amuvuga ngo urashiraho limite nubwo nkubabariye, ngo nta bintu byanje azasubira kugeramo. Nimba ugiharura amakosa wakorewe, ntabwo uragira urukundo muri wowe. Urukundo rubabarira byose, kandi ico wabariye uba wakizimije. Rwizera byose, kutizera n'inkomoko yo kubura urukundo. Semeni haleluya. Kugira kwizera guke nukubura urukundo rwa Kristo muri twebwe. Mirimo yose Kristo akora mu itorero no mu bantu ikomoka ku rukundo. Ntabwo idukunda kubera ko dukiranuka, idukunda ngo idukiranure, idukunda ngo itweze, idukunda ngo iduhindure. Ntabwo yadukunze twarahindutse, yadukunze tutarahinduka, iradukunda kugira ngo iduhindure. Bibiliya izivuga ngo murebe urukundo ruhebuje cyane Data wa twese yadukunze, rwatumye twitwa abana b'Imana, ngo icakora niko turi. Ntabwo tukicitwa gusa abana b'Imana, niko turi bo, turi abana b'Imana ihoraho. Ikibazo dufite ntitwizera ko turi abana b'Imana, tidufite kwizera mu mitima ko turi abana b'Imana. Urubanza rwawe hari ahandi uzurucisha mu mirara yanyu mbere y'uko urucisha ku Mana Data. Duheze Imana icubahiro, dutere haleluya. Bwana asifiwe sana. Urukundo rw'Imana rwatugize abana b'Imana. Bibiliya izivuga ngo biroroshe ko umuntu yapfira umukiranutsi. Umuntu wo kubwira ngo upfira uyu kuragira ngo bisokorohera wa
biragoye ko Paul yo gupfira bo nyine boza nivyo gupfa Paul yo banzaga gwisa ugapfa hanyuma akakuririra. Ariko rero tekereza umunyabyaha wa wundi ubabaye. Semeni haleluya. 2020 soza twari duturanye n'abantu hari haruguru imusasa, hanyuma petit frère arapfa. Baravuga ngo boboreka gupfusha ngo ibiki ya magambo nyine y'abapagani paye imbumvu. Hanyuma mwijoro umwana wabo arahwera, bariko bitari byo gupfa bene ibi bisanzwe byo kurwara. Ababene wacu bazabarira cyane, numva kera ko baratabaza. Mutima urambwira ngo nyisinzirize. Umuntu wari wavuze ya magambo kumanywa turi mu kiriyo kanisinzirize. Amen. Wa mutima wa mubayobora bamabaza gukomanga iwacu bababyukirize Moyize. Gendeje gusenga. Ndavuga ngo nintabikora itandukaniro ryacu n'abatizeye nirihe. Itandukaniro ryacu n'abatarakijijwe nirihe. Iki kigutandukanya na wa muturanyi wawe. Uzumwirataho imyambaro. Umutima wambwiye ngo iyo ugiye kubwiriza mu muhana w'abakene ukagenda wambaye ihuzu zihenze cyane, ntabwo uba ufite urukundo muri we, uba wajanye kwirata, kandi urukundo ndirwirata. Semeni haleluya. Uba wagiye kwirata kuri babakene. Gerageza wisanishe nabo nubwo utakwambara ubucafu. Uri umukristo uturanye n'umuntu uzi neza ko azaburara, ariko ugafata byo kurya ukabizana kubihereza pasiteri hano. Twese tuzi ko pasiteri ari umutunzi. Uri umupagani kimwe n'abandi bose, kuko pasiteri si uzaguhamya mbere y'abaturanyi bawe. Kandi pasiteri si ukeneye gukizwa, si ukeneye affection, si ukeneye urukundo rw'abakristo. Umuntu ukeneye urukundo rw'abakristo ni wa wundi utizera uciriritse, ukeneye imirimo myiza, abona akabona ikintu kimukurura kikamuzana kwitorero. Semeni haleluya. Nasomye agatabo nsoza ku munyeshuri ngo yari muri interna y'imibiryo bya sasita buri munsi akabihereza umuyisilamu biganaga buri turu akabimuha buri sasita iwe agakora amafungo. Igihembwe ngo kije kurangira cy'ishuri ngo abayisilamu abanyeshuri biganaga barenga 1,200 barakizwa kubera ibiryo bya sasita. Imirimo y'urukundo dukora iciriritse cyangwa mito ibanziriza yindi ntabwo ikenerewe hano mu itorero gusa. Abantu baza kwerekana ibikorwa by'urukundo iyo tugeze mu gisirimba, kandi iyo dusohotse hano baza bavuga ngo mwabonye ko yazanye ya shati kandi. Semeni haleluya. Urwo rukundo rwo kuza kudusengera kubyo dushoboye gukora mwobireka. Uburyo bwiza bwo kunsengera nukundebera ibinkwiriye mu bishoboye mukabikora. Imana ikavuga ngo baramusengeye koko babonye ibimukwiriye. Uko twopfukama hano ngo dusengera agapfuko kifu abantu bangana gutya, ngo Imana izitanga agapfuko kifu n'amasadaka azatangwa buri munsi. Semeni haleluya. Tugira urukundo. Bibiliya izivuga ngo tugira wa mutima wari muri Kristo Yesu, wari wuzuye urukundo. Mundu wese atekereze mugenzi we nk'umuvandimwe we. Mundu wese atekereze mugenzi we nk'uwo basangiye nk'urugingo rwiwe. Tugire urukundo rwa rundi rwari muri Kristo Yesu, rwa rundi witangira undi muntu, rwa rundi musangira ico ufite, rwa rundi umusengera atagutumiye kumusengera, rwa rundi umenya ko yagize ikibazo ukaja kubabarana. Ni bakeya bashobora gutuma record hanze basabira umuntu utari mwene wabifaranga kandi bakamusabira batabamusabira kuri bakuru biwe. Kamugenda ngahamagara Muyomba hano nkamubwira ati Muyomba, hari umuntu dusengana nabonye ameze nabi, ntabihumbi 100 wogira ngo tumuhereze, nanje ntabyo nari mfite. Semeni haleluya. Ariko ibyo nibyo bidukwiriye. Urabafite babandi uzubwira buri munsi bakagukemurira ikibazo. Ndiwo babwira ngo bakemure nica mugenzi wawe.
ko uzotubwira ngo dukunde mugenzi wacu nguko twikunda. Ijambo ry'Imana mwongera ijambo